Kum kesin jam pengkre na batagi election chen umikman syaki yang dapat tauan ke jala meklea House Dem Arjar Fulai ke Hill State People's Democratic Party HSPDP kelarai bantau de Central Election Committee banyong ut kidkhod ban penbyang penbet ikikular election ke parti. Haba pentep ikani ba kipi pangyang President ke HSPDP ulong ba ikani committee in clear to MLA Borim ke Motion Road ba waiting mosor bat benrap ba ke parti kan paikmat bat pengklanyik samla. Ila sedang berpengkret ia ke election arjar arpulai. Dah ke bangila thung no, ida ke Central Election Committee jangka parti, kemudian nyomut member apa kejing long chairman jong ex-MLA jongi ba waiting mauser, ba secretary dei ba penwan seliang, ba ngidon hang ni sanut kidkhon. Kejing tu ko long ban nang yai seprang hakaba identify ki candidates wa kani ka committee kani telang ya ka district committee jong ka party shadu ki area unit ani ki constituency unit ko bangidon kum constitution ke jongi ka ar pada ngidon ka benta ka ba kongsana ka bangi layo ya ka report jing trekam jong ki district committee fair jong ka women's wing jong ka party ka badang shen dei ka stang trekam bagi youth wing untuk PUE kira partai kebor bagi suatu bang ilayo bandang ban sedang borba ya ke jitri kam jongi wat ini por belingkot hadin ke lockdown ke pitip tengi minta kasih ila buru biang ke karai bangin phajing tip sabaro ki district committee sabaro ki wing jong ka party ban ong ba ngin yai pengklain ke party bat hakisu ko por ngin organize ban yo ya ki candidate ki ba bit ki ba biang na kapita ka election arpulai. Hagawai perkaliang ke parti kalau orang bukan sasimrai halor ke cingite paralok syuaga election bagi United Democratic Party UDP. Ke UDP pada HSP kuman syukurau kidon nak kekenuan ni trailang ke belatip kum ke Regional Democratic Alliance RDA. Ke parti kalau orang bakal kuat bahkan don jaga jingïalang ke RDA banyakran halor ke ni ke bentah. Kan kita abang ekran bat ke jingïalang ke jingman ke jong ke parti ke jongi hari ni term ke beladap ngidon ke RDA apa dengan ke UDP baga HSPDP. Tapi nak kadang jongi gum ke parti mentang isyong ni, ngimpat sim kanu karai ke bangin ong, bangin penkot na penskam. Mereka ni ngin sim bani kedulang. Nak kadang jong ke parti hi kadon kita kajin suskam, bangin penklannya kecil dia jongi lagi regional force. Kata ka subuh ka jemut, dan raya kani apa dengan sarah apa deh. Hakaji kedulang apa dengan jong ke arteli ke parti ke UDP baga HSPDP. Tapi dia kata ni pun kau dah. Tapi dia berjumpa kiwi berki kam kiwi ngeletir bawa ke parti, ngilong ba kuno ngil penklan, ya ke ni election kebetulan. Ya kejing don kam ke bahkamat ayat kalong ba ni dia banyak cakap grassroots level kuno ba nginyo ban organize yang parti hukum kepada kenang ba nginla ban pencap kubon ikan dia di kaptong mereka election kebetulan katai. Nomor ba ndalai songi ka meeting jong RDA ngin saya fokus lang ya ke isu kepadon kam ta. Kata kala ban long idon ki jaka ke ba kila ban kesalang idon ki jaka ba de ke jing kun kan long prasang dulu ba kam jing ma ba kila ban. Ile lang ile. Dan ri kan banta ba ngin sa sim hadian ba kan ka RDA meeting ngin saya ra ke isu ban expand dak ka ngudai ban pediang bat ki wiki saya belum mungkin dalam hari ini satri parti namun penteliti ya parti belum teh kabam lahi belum mentah dia long hadiah ni kata tengah melah Ingin ia persang ya kabam mentah belum insyirek nak alliance jadi hak tinggi day bat kini ka alliance di ka parti ka sungthok bhai ka spirit of regionalism but PTP ba ka HSPDP jadi ka regional party bani kwa hiba ki regional parties kin long ki baklan aku penjai ki susah kada aku jangan awai de menta kumbalong badan sedang uju midon ka RDA regional democratic alliance ka bangi tang haduk menta tendai kumba ketulong korkom kenika sansnem kan sawanno regional election tinggi kwa aku cingsana ke parti kumbala kerana kuat ikwa baik ban kampanye kena cing dai tu perasaan dulu de in final dengan ti sakit dan dari kumba ong badan mentah
min haban ya kendo ya kiwai parti regional party inda ya tangka UDA ru kumanong la taka don kano kano possibility bat kiwai partu na ka bentar bentar saja jadi kita te ngala airo statement yang kenal haka channel council cumi ke baladap bangilada prai kini ko this time simnya jadi kabu kumno ban ya sungsu cumi para seng reulong nama ni anut mitrak banyu ilmar laslam ha ba kisang lum kim yo chong tu ban sensar ka cela de kene gade ka po akaba ni yo ga golden chance namar ba kini ki national party kuma creative kin ya dai kini shui paramaki ha gitu islam paro ki beladap ke don takang kongres nang ya dai ya shui parti riulu sang riulu tu bam ai lu kongres tengah don kecil man kebesaran pemerintah ladeng ye don kecil stu cimut ke pura para mengi para sang trairi kunang ya dai une minang ye kit ai mengi tai dei chi ang no chui tikata ke chung kit ai kam dei ya na bentai min toy chong do chung no na ka bentai ki biang chong ka ri bat ke celah ba ni don kecil man kebesaran bagani kecil ye dai para sang lom kan ko ba yai bet bat kan kan kaban delu banyarai nado ko man sim dei ban suyarai tang na kabanta man chop cham balu balu ti ipa bukan ke ci selam dan di kumbalasan badan min tip of yo kam batka UDP batki pat